Kitabu cha Nyakati ahiri mrengo na mrongo 102. Baada ya mautuga gombaga Hezekia wagahenda kuwa aminifu, Senakeribu mtawali wa Ashuru wa kuzaivamia Juda, na akipiga kambi kuhena yo mizi ya ngome, akiona ukalanda ishinda ikale yakwe. Hezekia roho na kukala Senakeribu werazire na anamala kuhena Jerusalemu, waenda mashauri na maafisa na aboma jeshi ili masize gomazi gajo vizuho uricho karanze ya omuzi na makimsaidia hakunzumanyika atwanji na maki viziza jo vizuho yosi na choki zuho kilicho kalaki na kira na moka hika ya nsima kamba kwano ni watawale Ashuru matekeze mazimanji Hezekia kihenda Chadi akiujenga wa ukuta osiro kala wa bandika akijenga minara zuluze kiza akijenga ukuta mwingine konze yawo na akiimarisha Milo mokaiza mzo wa Daudi kiza akitengeza silaha nyingi na ngao nyingi hakika makomanda zuluza wa watu na akiakunzumanya mbereze kaiza wao wanjoreo kaiza mvire wa muzi na kiangiza moyo kwa kwamba kala na nguvu na ujasiri msogohedu kubandika moyo mbereza ye mtawali wa Ashuru na rojeshi bomaro naro kwani iya arie haunga nasi beni mbomu kushinda iya arie na ye mtawali wa Ashuru yana humira nguvu za kibinadamu ela sizifu haunga na Bwana Mlungu wehu yaha kufaviza na kuhupigira kondo zehu watu makipata nguvu kwa goma nena rugo kalaza ganena Hezekia mtawali wa Juda. Baada agago Senakeribu mtawali wa Ashuru arekala na ivamia Lakishi yana jeshireros wahumahumikie mende Jerusalemu kwa Hezekia mtawali wa Juda na kwa ato a Juda mareo kalama Jerusalema kwamba Senakeribu mtawali wa Ashuru anaamba vivi mzakulu Hirani hakamu na kalakaiza mzo wa Jerusalemu uzingirwa ila Hezekia kamkenga ila amlazimufe na nzara na kiu kwa kumwamba Bwana Mlungu wehu andafuti chakula kwa mikono wa mtawali wa Ashuru. Hezekia siare usazo sehemu za Zulna vijeja kwamba zira sadaka ya Mlungu we na kialagiza Juda na Jerusalema akiamba mbele za kijaja kumwenga cha kwamba zira sadaka mdaabudu na zulu za kijaja kicho mdaabudu sadaka za kocha kwani kamuvimacho ambajo binona anibaba fahenda tosa insi nyingine vize yo milungu ya gomataifa gazo insizo yadi makuzokola kamaru za insizo kula mkononi mwangu ni hiyo tezo yo milungu yose ya gomataifa ambago anibaba maganonga kamare ambago adi makuzokola tuyo kula mikononi mwangu vidadi mikaze baye mlungu we na mwakole nini kula mikononi mwangu vikarabai msimrishi Hezekia akamkenga edu kumwangamiza vuvaza vivi msimuamini kwani kakuna Mlungu wa taifa rorosi edu utawali wao saredi makuokola tuwe kula mikononi mwangu edu kula mikononi mwani baba haya andadi mazi kumokola kula mikononi mwangu ye Mlungu wenu wao makine na manji zaidi maimai zuluza ye Bwana Mlungu na zuluza mumiki Hezekia kiza Senakeribu akindika barua za kumhuka na ye Bwana Mlungu wa Israeli na kunena kinyumeche kwa kwamba here milungu ya gomataifa gazo insi ireo kajidimire kwa okola tuwe kula mikononi mwangu ye Mlungu wa Hezekia na ye kandadi makuokola tuwe kula mikononi mwangu kiza makiluta mmiro kwa Kiebrania na kunena na watu wa Jerusalema reo kala uzuri za ukuta lima atisi na maangamize woga na mauhale omuzi manena zuru za Mlungu wa Jerusalemu here kwamba here manena zuru za milungu mingine ya watu wa ulimwengu ambayo yere yahenda kutengeza ni mikono ya watu mtawali Hezekia nabii Isaya mwana wa Amozi makimvoya kwa utumu na makimuririra Mlungu wanakuma malaika kialagalaga wa mashujaa vya osi na makomanda na maofisa kazi yokambi ya mtawali wa Ashuru baya kuya kazi nchi ya kwako na aibu na roho ngira nyumbani mwa Mlungu we sehemu ya wana mwenye makimtema na mushi makimwalaga baya Bwana kola Hezekia na watu marao kalama naisi Jerusalemu kula kwa mkona Senakeribu mtawali wa Ashuru na kula mkononi mwa mahaju yangine osi akiapa vere pande zote anjimare haza waje kwa Bwana kwa Jerusalemu na vitu vya thamani kwa Hezekia mtawali wa Juda kula wakati huo na kuendelea kesi miwani mataifa gosi wakati huo Hezekia akikala mkongo ataki malakufa akimvoya Bwana na akimzigiza na akimpa mvano Hezekia akikala na kiburi atakanyesere mvera kwa zomba zarizo kalawa nyeso
kwa vile koroza Bwana akisikiza zuluze na zuluza Juda na Yerusalemu. Hezekia akitereza kwa kiburi cha moyo wazitereza yanga na watu wa Yerusalemu kwa vile koroza Bwana kazi zile zuluzao wakati wa Hezekia. Hezekia wakala na mali nyingi na heshima bomu na akizitengezera hazina za fedha, za dhahabu na za mawe za thamani na manukato za ngao na za kila aina ya viazi thamani. Kisha akitengeza saga za kuikira mavuno ga msere, divai na mafua na jajaina zosi za ng'ombe na ng'onzi. Akizitengezera mizi na akifuga mabadhi manjiga ng'onzi na ng'ombe kwani yule Mulungu azampa mali nyingi. Yuhi Hezekia ndare ziza kazuho kazulu kama ziga Gihoni na akigaerekeza kutaramukira mserero wa zuwa muzi wa Daudi. Hezekia akifanikiwa kaza mautuge gose la kuhusoa ajumbe ababeli mareo hunga kwa maka muzo zuluza mfano roho kalawa ndeka kazo yonsi Mulungu amrite ila mujeze na adime kumanyago karugo kala moyoni mwakwe. Mautu mangine ga utawala Hezekia na mahendoge ga uaminifu lola ga urakeza maono ga nabii Isaya mwana wa Amozi kaza chuocha atawala Juda na Israeli. Hezekia akifa na makimizika kaza wo mrima ambao hana mbira Daudi na za lukolole. Juda yosi na watu wa Yerusalemu agumpa isi marihofu mwanawe Manase akala atue here mtawali.